نارتي سفدا كابلان مرة أبدا متابع سفدا نها روش لآمد باويك جشتي ول كوريا كردستان بچی آوایه بله هکر اف نه روز بکول سر بجار نافچه ناف سوره قدخه درکتنا چونو هاتن هبو دو ایواره ساعت 11 آنده جالیه والیتی آمده و اف قدخه هات راکرن اونها امجن کل نافچه ناف سوره ادی چونو هاتن دست بکریه سرس بیتیما این آرتی جی کت ناف سوره مدید کو کنترل هین جی جالیه پولیسان و بردوام دک خلکن ام بجناف سوره نها جناف سوره تشتين خوين تايبت وبقيمة دقرن ودري ترك دكن يعني كوشبر دكن وساديار دكن كو يعني دوكو جاردن دورا ساعت 5 تي ادعا کرن كو دستا دركتنا در و دبكو جالي واليتي آمده و ورقه دخه کرن اوپراسيون لناف ناف سوره هيج بردوام دك براسي بله جالي واليتي اف قدخه هات راكرن لي دنگه چكان هيجي تبيستن يعني ام تكارم بيجنكو لوي دري هيجو اوبراسيون بردوام دك دناف نه روجيده نها روشا سيفيلان خلق السيفيل دناف ودفره بچ اوايا دناف خطری دی براستی یعنی جبر پفچون هیچ بردوام دک جبر ویاجی ملت چی دخوازن کو و دری ترک بکن یعنی کوچبر دبن دچن ام بجن کو آلین تاغین هنکی آرام لو دری دمینن خلکن و دری و اسنافین ام بجن نافچه ناف سورید بجن کو یعنی داخوازا بداوی کرنا وان اپراسیون اج دولتا ترکیه ج اقتدار AKP دکن لوراد بجن کو جانامه الصايي نها خطري دي يعني ام دناف بفچون شردنه جبر وياجي دفه كو دولتا تركيا اقتدار AKP اف اوبراسيون بداوي بك سر جوانين ناف سوره دفه اوبراسيون دي دورة شهيد نبفرمي ميسي سبدا لبدا شهيد بريندار هنا yani ne befermi lebele te gotun ku siwiyek em bejin ciwanên yedgehaş li derê hatine kuştin du polis jiyana xunda kirin û 13 polisçi birîndarin di nav neh rojan de. Bele sevda derbareyê wê doh Mesûd Barzanî vegerê Herêma Kurdistanê û civîn li gel rayadarên HDP û rayadarên hikûmeta Tirkiye li derxistin. Aya îro چاپمنیا ترکیه به چه شوه به چه آوا بحث سردانا مسعود بارزانی بو ترکیه و جوینوی لگل رایدارن ترکیه و لگل رایدارن HDP به چه آوا بحث کرد؟ بله اگر بری کو از سر مجاری هاتنا مسعود بارزانی از خوازم هنک آگاهی انتنجی بدم لورا ایرو سرس بیل عالی نافچیان نوسی بینجی تقینه که پیک هاتیه لی لگور آگاهیان هیجی ام بیجن کو آگاهی که وسا نینه کو دست یعنی دوی تقینه ده کسی بریندار یعنی جمیرن هیه جا عالی دنجی لشمدین ازجی انجی دزانن کو خسری هاته اعلان کرن جا عالی هم افسروکن پارتی دموکراتیکا گل لي لآلي شمزينا قال أواهيا HDP كومبون ودورجي بوليس آفيت سر أم بجن أواهيا جالية دين لأورفايجي لراحة يجي هرو حادثة اوپراسيونين آفتنا سر مالا هي دوي اوپراسيوني دجي ده هفسروكين پارتيا ديموكراتيكا گلان دناف ده و سروكين سازي يعني هاتنا بنشاف كرن هگر انوار مجارة سر هاتنا مسعود بارزاني دو هنجي دزانم كو به HDP را جويا دورجي بپارتيين هم بجن كو پارتيين ين سياسيين Kurdyen Bakur civiya pişti ve civine henek em bejin parti daxuyanidan gotun ku yani ev civin em bejin be feyde derbasku lewra ev peyvajoy aşitiye ku li vedere berdewam dike serveya en artist sevda kaplan naji